Mwondo museisya kalivondheni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa umunthi wa chumwa takithi oni kilungu kila chuka kwa kukeseveni dheni wa kisese kila wivata monona cho cha Mutongoi TV ngwatani ya mukamba kila muthenyani wa chumwa na umunthi ni matuku miongo itatu mwi wa katano mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwendi udhocha na moko eli dheni wa unenania wa umunthi vata tukwithwa tuinenia yulu wa UNEENI wa gavana wa kaunti ya Masaku Dr. MUTUA dheni wa mbunge ya kaunti isu ya Masaku Rusia maundu ala MUTUA nethiwe anenia dheni wa mbunge isu tondo tuithi tutamutabyanika na umunthi twelete kwithana aini eli dheni wa studio ulani ni mheshimiwa Ikusia Kaloki ulani MCA wa ward ya Kuyaka Ngundo West when ufikie studio na indi MCA unge wa Masinga Central Mwema Tarik ndanamba ufika ndeni wa studio na ulani wa chama cha Wiper indi nake bwana Kaloki ni wa chama cha maendeleo chap nyeneta Erastus Kithuku wa nzo moto ende na kunena ni kwisela mitandao ni yitu valandeni wa Facebook ni Mutongoi TV na ende ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku #tumia Ikumbi Ya Siasa na tuisende ni wa YouTube ni Mutongoi TV official and subscribe na tu live deni wa YouTube na Facebook na indi oingi tu live deni wa website yetu mutongoitv.co.ke namba yotumani mukuve nayo ni ile 3-1-5 ile 3-1-5 weta we mwene ndi muno account ya Masaku na account ila ingi ni muna fikie na kwithukisia UNEENI wa governor be wa mbunge ya county ya Masaku falona nene maundu kauta mevo maundu ma uiti kewo malelu maundu ma osesei maundu ma uimi maundu ma amwika na mathau katikati wa maundu angi maingi nunavikie na kweyethukesia na tawi mwenende wa county ya Masaku umunthi nienda unenge woni waku yolo wa UNEENI osu umya maoni maku nono governor nunavikie kwitha inene ya maundu asu na we tawi mwenende ni wonete sindu cia muthembosu thini wa ndwa kana kesio kila wi ko no tume SMS kana ukafikia na kukona simu nondo ngwitha ndio osa simu ciaku mwenende ondavye nondo kilungu ke muno nienda twinena na atongo iva na kumwenende kesaithia ni twotho cha thini wa unenania ukakona simu na ukatuma SMS ukanena ukafikia na kumelia kila ukuwa kikuthongota thini waku ko ithiwa we free kukona simu na kutuma message ondavye we muyani ni ulwa maendeleo thini wa county ya Masaku na kila governor onethiwe anenia thini wa mbunge ya county ya Masaku nina muthocha thini wa kilungu tutambanye nginya muthia mheshimiwa karibu sana. Asante. Chambe ni kutungia muvea nondo wa kuka nondo wesa ithia aingi nimetawa na makalia kuvikia na kwitika indi ni muvea mwanya nondo ni wetikie mwanya ni waku kethia museisya wa Kangundo West na mwenendo wa Masaku na mukamba bonde balawi. Asante Erastus. Kana noso bamoni muke nikedi aseisya na tuseize kuma dunia ya Kenya kamba Masaku kamba Kangundo na also Kangundo West ward ramanza kuiye ni mukedi kweyo ni chomonde na ndiye kwa masitwa ni twa mheshimiwa Ikusia Kaloki ni sekweto na chama ndilo chap kuya Kangundo West ward na wambunge ya Masaku ninye deputy minority whip. Okay. Na nina muvea muno ndo kuva kwa kisasa ni chomonde. Yes. Nende ni muvea muno na nienda imotwambi unaindeni wa mbunge wa wethukisya Mutongoi wa kula ni governor MUTUA na no Mutongoi wa chama chenu cha maendeleo chap avikia na kumya UNEENI wake ndembe wa mbunge na kimio ni kana aile kunena na mbunge at least once per year na nunethiwe avikiana kwika kiu twi muthenyani wa wakeli na anene ya maundu maingi na nienda tuambe kwambia na kicha witi nunethiwe anene yolo ambulance na kwana na speech yake ni kana ambulance mbewa miongo muonza na asekana almost kila location ni ethiwe ina ambulance na itethete andu mbewa ngilima na thanthatu na miongo kenda na atatu ambulance isu na mwene nthi muno itina UNEENI usu bande ni wa nyumba yitu ya Mutongoi TV nitulikile kwa yakwe mwene nthi na twavikiana kumukulia yoloa kinduki na ene nthi mekulia kwa oyuyu ambulance imwe mesiona siaendie nako ta we Mutongoi na ta wende ni wa chama kitongo ete serikali ya county ya Masaku ni ukulia
ambulance enendea mokulia siva. Asante Erastus nenda kwa sembe nendo tumia ngavana MUTUA mubya mwana nondo aitambe yo no si oka kwa address assembly then wa state ya county ya Masako kiche limba cho kie ngwambunge lakini nondo wengizo ni corona kiyaidhiwa anjesa kana mutio wake oilatwa ngwambunge akoka kanena nyina mwene ndi no sidita tongwe for example you ndaende bandu mukutano ngaweta kala nigire kisione kina kwa matema na ndo tikila mondo isio ndo sili no ke kulione ya kuya ya ambulance dino mobea oyo wa uima wa mondo niwo kana Masako governor MUTUA niyo wa governor wa MBEE kuma devolution yethewa kutho ambulance na Masako county niyo ya ambulance ila mbingi katika county on the C47. It is true itakuwa kwa for example Kangundo Westward pala numete you kaenda or you to nena with your ambulance mukunike hospitali hiyo nje bau the ambulance ikakoyone you within ward imwakwa ward ya kwa the ambulance ile kakoyone location ila mukunike save ya kawaida location na kadhana na waenda ward ngita ila tukakene ya Ngavana no ile bena ambulance ige kunye kwa ambulance sikibo na ito sio na disika na pe ward ite ambulance ndo waisia tu na ward me atu na ward 40 na me 40 ambulance la sia bwe ne miongo moza ona bakembe pa imwe nthoku at least kila ward ndikosa ambulance imwe kana ile operational na sio thukuma na ito ne situ teria muno na wete Erastus andu me ngana ndo twebundesie kunene ya kila kesio toko na udhugu saa cionthe ambulance ithi itanamba kuka na devolution itanamba kuka andu ala matenangire muno na tunathine we nando weno kuma ilobi weekend uikomanga uyamukwa nondo no uyo toini kwethiwe ngale utwaye mundu hospitali nye na matuko maingi piondela kwa mukwa ne mundu mutwaye mundu hospitali jimambe ya mundu akwa no waiye kai kibetikie na utetheka niko na wazimu wa ambulance kwa mara moja ikamoza ikamasembia hospitali kasenza mundu maternity kana ikasembia mundu obala onambani kinata na ni free siebo na simba na mauta na simba si very efficient wa meta moka kwa metuke twema obizina tuko na asimuta obizi wa director wa emergency services bwana Mongela onawa moko atamata leba wa mukunia mara moja aitomo ambulance kuenda kwegeresha mwene ndikana kiucha ambulance ni cha wo na kivo na kwangelekanywa kwaku nikithitwe na wasia almost kila ward bai ward itonya kwasi ambulance andu ingi matonyo kulia hii no withe mheshimiwa kwake ithukuma kana si kunundu we ni wa chama kicha serikali niwo bwana Erastus nemba na ukotea kwa ambulance ile nisi na neighboring ward ito Kangundo East pe ambulance ya Kivane atajuka Kangundo Kakoyoni na Kivane like weekends ila whether ya Kakoyoni labda ta weekend member ana shift ya Kakoyoni thia etwaiye mundu maybe kina ataka no Masako ne tiwe ya Kivane joka omara kumaanisha sibo kila ward kumaanisha sibo na saingiri ambulance yo mitoka otela tutwana yo sengine uko nesimoke ya labda ni maybe ni thokie jana some little breakdowns and there but you are kona onana kosa ward ni kwa kana kosa in the neighborhood ward kana na mino report kwa director of emergency kana la concerned ni mama ambulance kumaanisha hii ambulance ibo kwa wingi na majority of them ni operational. Okay. Naende mwena mosesia na kuna kwa omonde ni anakuokonia munondi ni wa unena witu na simu ningwitha ndiosa director nungwitha ainenga simu twendea na kilungu ayulo nena witu umya maoni makutawi mwenende ona kila mheshimiwa ba ende na kunenea ketho we mwikali wa vaya Kangundo West no vike na kunenea o sindwila mheshimiwa ba no kunenea na ukatuma SMS yaku ili 395 ile 395 Facebook ni Mutongoi TV na indi YouTube ni Mutongoi TV official otwende na maundu ma witi begiki no ke cha sibitali na
Governor MUTUA vanga asiani mwakite masibitali maingi new dispensaries that it level 4 C4 na nikindu kisio muno kwa kiene ndi masibitali indi pekindu kithi thungota mwene ndi na ondino wa lesi to andamboka situ cia bana baya ene ndi ingi newiye maila lamika muno yulu wa ndawa me asia hospitali ciendawa muno ndi kwoti kangundo level 4 kangundo level 4 ni nando mevo kauta mana ndiye methi mena hitwa mewa baindawa meka ndi kwa ndawa makaite tawe mutongo yi kiucha ndawa utonyo kinene hata thank you bwana Erastus ni kwa dinene obo kiucha ndawa ni member wa committee ya the health of assembly na nitutemelea hospitali maitu ta committee na tukona mathina la mekuo tukona sidasi kuo na uonekana okay once in a while on obviously ni kwako no mugaza ngiogerea kwa cha maybe tona ya printer kundevo kada mathango ma print ba yobo sinuini de la na cia dala isitaua procurement yo process saingi pe ndandie ka ngundo twethe ya kutendawa na toka kathiani twethe ya kwendawa na twakulia tofauti ni chawina na ta member wa committee ya health tona tofauti ni sometimes ni tengemea uiza manager wa hospitali the top management team ya hospitali twakulia sangi maitu ya hivi ndo wasitu cia thalai itosa from the neighboring facilities na twakwenda situjikara tuimatongea pe ungi wetele cia kisia thala mpaka ile ingisikeza kwekara sikeza kuka pe ungi wetelete utenda kwitia kanota report yakaza ndinando eno kanelenge kesi ya muthembo uci ni ciethe wopo cia gutwika be mundu uyu wi endoka wenda wa kwenda maenda mundu wake wa ndawa eno ndivo mundi probably to expect some new stocks unikana uke na mundu ucio yoptika ngekata ngawe the other day besu anena tumito muga kunwe I think MRI wa masako level 5 they break it down but the following day it was operational ko asioka ingi ba kuunza neto ngili 30 na ile lakini asioka ingi na yata langu for few hours ya soga ana to save ngili 30 akendo kila ndo kule mwene thini saingi okay wa undo measia lakini okomeanisia sometimes to yasia tileli wona wa hospitali wa kuindawa ukemba wizene na mundu kana wizene na mundu na namba yakwa embende kwa kangundo westward nime yangu nesimu ndiko nesimu hospitali ndiko ulie nikindawe nete chao kitebo na ndipo kana no ndo kutha ukialange twasia katika kila in every society tokosa matumbe mauka na mundu muthuku kwiyo mundu saingi labda tena sasa kwethukizia o mwau na had a case the other day mwau aende hospitali na we I insist and a specific drug alizi painkiller watu ina painkiller mudhema munazi aiye nyendume ya panando na USA ile available takina paracetamol kina brufen we enda ila specific we bundeisye na yu alea na yu ila waendie kwa bandu bangi athiacia nethia kangundo kutenda wa kana nethia hospital kutenda wa lakini dawa cia yoko dokumba we enda a specific brand so ni kutengemea nebo twacia wa hospitali wona we wakuinda wana no suspect wake ta ukengwa kana sibo tukunie simu tola maslikali kana ukonne simu we kana wana munene hospitali mane MOH kana medical superintendent kana head of the department palawe na hasema mukunie simu nuweze enendenge maithana namba zinu cia simu ainge basi ya muyosa simu uyu mwene ndi akatethekia wana akunia u iya kakunia u simu zini kulu ya seo kila ni advise ya andu me pundise kumba me courageous enough the other day pe mwau wa kadhana wangu nesi mwambie hospitali kangundo na ai muito na atukanda itwa eno kundi kwangalo ndakame na kwewa kweya ndakame na ne wabutewa na lo abikie plotini andu ma plot mazia mu unda to nako mabano kukuya baba na twina zeto no mutevya na andu me mobilize na mama dhana basi kwa mangonia na reach out to the minister witu wa health witu Dr. Kituko na mara moja ako na hospitali na mwenene hospitali mobilize ndakame kula wa mobilize na mwuzu twa mwesho hospitali
na undumiwa na kwa kuicha operator wa na asia na atereka kwene ndeme ngene na via sasa ingi adumembwa na wia ukona mundu abikona ngaitini enda okulia kuma ngaitini ni waite kena daktari munene ko na nime ya wathi sibitali wonote kundumiwa nesa sisi ya mundu bwa we name tag ona kaba uyikonazi mokazi ya nane na mundu ito Erastus na ni wa maundethia tutabia mundu sio mio kutethia no enda wasie ukana insist wase nenda ukona munene hospitali na no utereka babinda maingi ngoma na mundu akambia pe mwogina tethisi the other day ambia twandawa na one day kuo hospitali aenda kawenza lakini weze ile hospitali memwe yai mamutazi kitu tofauti ila weiwe ewa etelanga banini to mandhi ndawa ona to kwewa etelanga banini no anengane besa o kilambe inye ko ne wei ko anu makita kuonga na megata maitwe but that was not the case uno mundu you know waswani ao mundu make okay then na muongezi the other day una hospitali I am atukana wale ko for a surgery na wayu you know matona cooperate and wale Canada tu with normal you na mukulia hiyo no oneza kuitwa mbea niweze kuwe ni wai kuitwa andu mesene baija kumandana onazio hospitali sio mepangwa nayo ku issue ya ndawa na issue ya kulea kukwata ndawa hospitali tuyasia embwe wa hospitali wa makwethi ya ndawa report kwa monene hospitali kana kwa andwala wala maile kukwethi kisia na tuyokilia wasia onanisa guru ni serikali chama cha serikali ni na haki ya kutetea mwenende wala bandu mwanza kuyiwe ulobiniwe na nasia manza kuyima manenga platform manenga wasia o manene ya na wo mokitia na at no given time dika leo nena gono mu ndo kwa mubini wani wa serikali ndi leo nena in fact I'm the right person no nitabye munene munaitu account Dr. Friend MUTUA kadabia the top management team ya account gamea hii ando maka ngundo level 4 nime complain but saingi ando baitu no ma exaggerate ya complaints ukiwa mase kila mudhe nai tuyo tukawenda hawa na kumbe mesa suspicious all the time labda asia idona chemist ito rumwa tasia ando ambazo kuma hospitali no tuyasia hii wewe utaneaniwa the services ilo kwa hospitali sito nundu tweko ndo matethesia endo report kwa monene kana bagatonde ko kamando mutondo kutetea otakwa asante aya tu ovau nondo ngoye mwene ndeno nginya tumukunie ndeni wa unenenya omundi tu monene akiucha ambulance na be ende bano mena makulio ta uyu aite asiati kule mheshimiwa ve ambulance ya Machakos ikutewa Lavington Valley Arcade kiuno kesi ikutewa ya mazako ya masako kiuli ndo hindi titono songecha kiuno ndo undu na rabia sira kwa atuelezi umanyangi hata kana wezelevu ona ye branded kana ni chao nondo ndona utabye sito yaku wekombia ni kule mheshimiwa kana kiuno kesi yolo ambulance sikutewa nake ungevano ITA nyingine ni noneta ambulance itethete muno ngainate the governor MUTUA muno kuma Kathiani okay usino wa Kathiani ase wenu monete ambulance na kiongeba ITA niende kwelola nemetaboni Masako Justice Moe okay osaiti kebende nekesiobyo na ke ungevano kulio ITA yene vusesio TVA ya Mutongo yokete itavye uwo mukamba ve kindu kiwo kona sindu ando sianangetwe Masako tingale timatinga ka Mutongo mose ivinda mutembe mone medho ekakunena ni wambuga inogo asisi binge nimbanange na juya matinga no twese onene abuta bikama ondoni ma uyi indi nenda twambe kwa moba maondoni ma uiti nitwithi tuona mikomo ya avokumi masibitali ba county ni ya Masako na kwina mikomo nitwese nesa kana uiti wesa kwa ila mwene ndende so kwata uiti wa kwa ila tawe munyuvene mwene ndende na nitwese mawe ma MCA we wambe ni ku represent mwenende chageli ni legislation akingi kitwa oversight na tawe Mutongo na nukuona anoni andu athokomi
mametwe maitwa iseme komo nondwa ndebisi wa meko etendebi ni tambia ya wose takana ntabia wose na tawethe wambia we member wa committee ya health na kini cho mokonia uwe tawe mutongoi kindu ki wachosi atakana weke kwase kinogethene kweni ministry ya health pena minister wa health ni tambia wose kwekete kana mondo tatu yo mona. Asante sana bwana Erastus. I think actually Machakos county niyo county lemwe kwanza itelewa na mathina mingi ma strike. If you remember very well the other day kwa ina strike ina kale monopio ya matakitali na nduma hospitali ma strike ite ila mena some special allowance ndo I think COVID-19 na governor MUTUA MBUNGE mustali ni wambe kunengo shida na kumekishwa kana athuku market ni mazoka weyani na ni maibwa nilikana bebinda masako hospitali kitu pana usie muno nundu awo manuma makuweni makoma from the neighboring counties makoka masako masako kuyamba na mukomo omwasa once in a while lakini mimi kama ni thiro all over the country once in a while tumadina tutuma ndo membiwa na madina ma tumekomo na muno ila ne ila kulidikana ne ila ndo menda some special allowance in COVID-19 especially the front line workers lakini timu komo ita managewa na ndicho na masako muno kwithitwa na mikomo prolonged na imbele zimbu hapo no minini na ngabana ndikira na mitukepyo na the top management account neka resolve very fast. Yeah. Na tawe mutongo ni wethiwe wathi wa mbunge ni ukazia tizobe mutatela fulani yolwando tututonyo thinikia andu tamo koma madaktari tata mama koma na manasi nitwanene ndiye muno na ndicho ona of late delay complex kuma kwa committee ya health nondo issues being ndiye resolve na ndi kwate currently embape ndize nabe ndo makomete embame bonti sini meba ndize ni category ba unless I find out na tovo maondoni asuma abokumi pe abokumi thito me complain muno ama community health volunteers yes na kiuni kithe tukinene wa muno na aingi measia ve kindu maathiwe ni serikali na mayavikia na kukwata ila twisi ana ando volunteer na tueto mundu weto volunteer ni kuthukumoteka lakini wathoka allowance fulani witha wekata wegenda nigenda kakuweka kuthuthia cia no wekata no wathukuma nesa kiuna cho cha community actually kiuni kitongo kisongeana sapyo the CHVs we na waina kadile ka mbeza sio natoka twasikia ndino budget ndikala ndino budget committee na ningulika na tumekia about between 82 or 83 million na nima yetu I think almost 3 times they are volunteers lakini mena monthly stipend na nima na hivi wela ingi na kwa tuika kana nimekuwa second round maibwa na what normally happens maibwa wa yuma mina koibwa count maisha kwa make returns kana ma release ba shilenge kama manenge kwa CHVs I think very soon madina mo ndimo resolve once and for all na bese ito make in the budget na ukamakuleza mato ukenga ni maivetwe almost either malala to kuna malana but I can find out from the minister but lakini maivetwe malala to okala muhimba sikoka nene na minister bano nene na minister ba ivinda ingi na avikiana kumaiki ile kana nemo kwata amethwe na umeisyo na kiuno kule nondo wethitwe ndeni wa committee yesu ya health na no soke saidi anwa respond nondo ni sema oto mama kule lo aki it's a process liquidity na delay ya ku release your funds to the county governments na kila mtu ni wese but kila nizindikana ni maivetwe malaida tatu alright nende mwendo muzeisa na kuna kuya twina kuntheni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa umundi na kuya twendete kwithiwa na aheshimiwa eli umwe twina kintheni wa studio ni mheshimiwa Ikusia Kaloki kuma wardini ya Kangundo West ni va county ya Masako na indi ungulo twendete kwitha nake na ndana isovika kufikia oyu ni mheshimiwa Mulatia Tarik Mulatia Mwema kuma wardini ya Masinga Central na ndana amba ovika pundu kesosenga niki
tuendese kilungu twi eli twele kwitha twi atatu kou na kulikande ni wa mitambo kwisala mitandao ni yetu falande ni wa Twitter ni @mutongoi TV KE, Facebook nayo ni mutongoi TV. Vala namba yotuma ni mukuve na kuyotume makulyo kana otume woni yolwa kila tuendese no nena nia na tuinenanisia yolo oneni wa governor wa Masaku Dr. Alfred MUTUA ndeni wa mbunge ya county ya Masaku kwi wakele valone ethi wafikiana kumya oneni na anene ya maundu kauta anene ya maundu ma uiti kiuchi tuende na kunene ya vana mheshimiwa anene ya maundu ma kigu nitoke tonene anene ya maundu ma uimi anene ya maundu ma malelo maundu ma usesei katikati wa maundu angi maingi kunenge woni waku kwisela namba ni situ sia simu ila ukona va ukione kwaku kuna simu na kuna simu ya kunitukitha tuyosa kethawe ne kulyo uvikie na kwithwa wikulia kethawe na woni unengane woni waku na wikona simu kwa ndayani ukulia wambo nivya wasia wa TV ya kana ukavosi wa baini kino sio ka mute wesaidhi ni twegwa na wenda bya umete pa na wita wa ata ndukolo no ndabi masitwa na bala umete na ende tuendese onene kuendea na kutuma SMS nimgitha ndi soma twende na kilungu ndisio kwa kumheshimiwa nienda sio kwa COVID-19 na ni tambia sio serikali ya county ya Masaku yosie ila yavikia na kwamba yema yayiva Kenyatta Stadium indi yema isu ni thitu na kinene aingemeni tumaikule yema isu ni thukuma yema isu thukuma hata ve muthukumivo na ondeni wanda mboka situ nonungu ya ithini tutambuka muno yema isu ya thukumi tawende ne wa committee isu tawende ne wa serikali utonyona ni hata yolo wa yema isu yeah kana yo vautu kuona nyevo chibu ine kulia seo erastras madini kwa tilaje ikiwe jambe ila kwa ina too many cases all over the country sia corona. I think the phase 1 na ni as tede che monofyo ndo waisi vinda julikana kila hospitali ni usuete mpaka kinanie kangundo wanaenda market isolation center sio ndani usuete na yema madini ya tede che monofyo na ni kwa no ithi county la manage yokubana isolation centers bingi testing centers bingi gidatwa aka tweke yema in a stadium ila cases ya corona sia ndiende ni kwatia adwingi ni maolangi kumatungwa kuma hospitalini so of late ndienda kengana the last few days general stadium that we over the committee lakini ni kwatia cases ila sina the yangiende ando ingi matongiwe then wa facilities aya ngosio kwa mwenende babe mwenende okwasia please ngodelia tariki mulatia au mele tumone tuamonie tuimusakwa ni mwanzi yake tangini unfortunately mheshimiwa ndana abika ku mundu we mwanzia ndiye muguleke nono ndebo aya taje mheshimiwa aike ulea sivitali sia serikali ni kuongana wa one kilonzo ni kuongana wa niwezeke ono mwenende okwazi kau dia sia nondu dia ya kesi ya mthembo su lakini ndo masia ni tuita gwembesa tutwa tumandhiwa kitanda but kesi ya mthembo su kila twenda kwasia na ngenda twa mwenende nikana wa kwata kesi ya mthembo tiba ko ndo tete ya mwenende sibitali sibo ko ndo utedia mwenende wena kindu nola utena kindu na nicho kitumi gavana MUTUA watatie kwa bina twakwata free medication through UHC oloko kama cross case ya mthembosu a report to the relevant authorities a report kwa mheshimiwa wake a report kwa nene hospitali na ito matethesia tumandi tandu asuma mthembosu asumembwa mena tabiezu ya kweti andu mbesa ni matethesia mwenende na tuiye ekala tuizi ya isya mundu nja ulatwa ilimba tuitethia au mewe hata limba tukitia au mewe aya ndio sa woni wa mwenende kana ikulia mwenende ungi ni mwikali wa kangundo hai ni mwikali wa kangundo ikulia kwa ni ali atongoi mumanengie kangundo level 4 management kwithwa yi ungua mundu utemedic niki na twina qualified medical officers mena management skills. Question 2 ni kwate mheshimiwa niwithukisie mo atongoi malea useovya system ikethwa sindeu niki saa na credit sia ukuna simu kila saa simu baba asia kiwazi ya mukono wa simu cha umolea zobe management kila sinzi oni lakini pia kindu waite vano akwasekana hospital wa kangundo level 4
ungamone mundu te medic as far as I'm concerned, by the way as far as I'm concerned, DC mundu su manage mundu ngamit at what level. Mundu medical superintendent kangundo unless an transfer to Dr. Maina is a specialist in ENT. Then we say at a personal level unless an IND na desi MOH at on Dr. It's a lady nengolika na seto yake na I think she's a pharmacist. So stories ya mundu ote medic ungameka ngundo kakaundiesi. We also have bandu alangita, for example hospital administrators. Administrative lazima mbenda kitale. On hospital managers. I once worked in a facility in Australia and I was in administration. But the MOH ni daktari na medical ni daktari. Ni kwatia usuni wasungi kala kinyagetha ene kulengi na akavikia na kuka MOH to Grace na ni daktari anumira kathiane medical ni daktari ku asu mate medics bese ando mona ao nona ando diana nona ando la matuta hospital menga next hospital tumeto daktari nona no one egito kabuti no kudhambio ku no kutumangwa so ndiye maybe no clarify the position iba no kusonga haya budget ni okete mwi wa dhandatu ya 2021 2022 we expect chao then wa budget la okete then wa maondo meko kuna witi nondo tuwa witine bado twena makuma maondo ni mauti no ni wete bana Erastus kila mwaka then wa budget actually budget ne pure trick ambesa bingi pure ni budget ya maondo wa witi niwekuwa the portion nane ya budget ito ya Machakos County na because I also sit in the budget committee kuma uneni tukwambia interrogations ya sectoral committees na departments tusizie kila maete katika budget to expect nondoa COVID-19 na mau alamo ketama associated na corona na walangi matu wako to expect kiombesa bingi ono twikia na Pais been trying but unless the best below 4 billion so I see between 3 to 4 billion department ya OIT so kila ndo kwa shule mwenye ndio masako ni kana membe kana ni to make ya mbeza sia ndawa na ituenda OIT usowe kuslam pezileto manenga kuslam budget ni la Machakos County twimnukile maondo ma OIT wethukisia kila gavana na nene iye naondo kinicho tu nene ya muno mutenyani wa umundi na tawi mutongo yi tawi mwikali wa masaku maondo ma OIT kuvikia vau utonyo manya percentage ya nata naniki let me tell you masaku ni manenga almost 85 to 90%. Masaku we have really tried to start it pure masaku noyo county la yuta tani musako eyo nambe na ukutabi olo ambulance yendila kwa mukotuko na ndo mara hospitali ndo ko ingale number 2 tene ela yuchisita noka universal health care tamba koka tunatindia kwitwa mbeza sia ko kuandawa kana mbeza sia kwa bills hospitali na UHC matuketa for almost everything including wana mundu wa kuko abati mbegu akatutia mpaka mortuary fee unless mundu aendie hospitali sianza tuila kusanga mbeza ya kumia mundu hospitali kana kuiba bills hospitali masaku no kaundila utono hospitali okaitwa mana no kenuka mana na i facility siyoko kuno nasi na ninaona na friends yako zima kweni kama kule ndiki mweta na wasako makambia mazako na facilities na kila kitu chonde there. And the other day I was surprised mo wito anomia kangundo and kwa balo arifa wake na mbilu ya wevi wa ekenata so kezi sia kuwa ngana masako na maiko itwa no munda na mbesa da because vitale they very minimal
so no nimi nenge 80%. Na Sorry, 80 to 85%. Na kilungu kiu kingi cha that's like 15%. Wona never vai lo lungu. Because either amount ma witi mwene ndo masako ne yani wanondo. Aingi ba wanondo kona tu soma message. Tiani. No cases ni especially or delay at 2 items to need maybe ndawa na simbingite procured no ndo bureaucracy ya the procurement processes and especially ko release wa mbeza kwa national government kuka county governments ndiko what some of the delays na hii ni sindu imwe unmanageable, but I think governor wituna team yake ya cabinet nimbata tjebala matona tuinemba na cases bingi unless once in a while ando mai leo na mai leo kwa sema ine ane wa na innocent ya kawaida lakini wakombea masako na counting nezi count si mathina maingi na na mundu ngithi athadi imbe anatoye muo wake counting hospitali bandu na ambia aingie wa expert wa mabende elosa elif na yu ya mubidi eso transfer muo aeta masako wasaidi na zinasema masako na kuuka ondesi ngendime wetesitwa oyo na masako actually tuthukuma masako tuthukuma na nako ya masako no the only count gati yeko na mundu aitwa bills yake kai wanislikali 100% unless cases yonini, but I would say twende za masako ku mwenende wa masako no asi kana be umathethe kile matona kwa asinyini na ibiwe ndevisi ya hospitali ni serikali ni na athethiwe ni serikali ni andebe hemo wakwa kumevo matona wa kutestify kiu ainge pio na jibala ndethese na makizio ndi chakwa mundu akathia kwa hospitali akauma hata ibete ndululu akathi andu mo makamatia akaumya moyo wake pate moyo wa mundu wa pate kendo kuiva at all yeah masako I think neo kakanundila itunengete muwo wa uitu wamwe nyina kwa arambisi hospitali labda tukone mundu na komete maybe kinata kana mundu na komete in a private hospital lakini in our public facilities kiundi kimsha chorile mwendo musese ni ndene wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa kedhani ndo atonyelela tuendelea kuonea na nake mheshimiwa Ikusia Kaloki ulani MCA wa ward ya Kangundo West va county ya Masaku na ende anyuvito na chama maendeleo chap na kedhani ndo atonyelela na wewe atu tuina mheshimiwa watu yeli tuele kwitha tuyatatu mheshimiwa ulonge ni wa ende mende no kulia aiva ku mheshimiwa Tariki Mulatia ende mende no kulia walikava ku twendana sobika twena yake kwao yuko twende na kilungu twena yake mheshimiwa ikusiana ni wethi wa twana nwetha isungia mukuli muno yulu amaundu ma uiti na kila gavana nethi wa inene yulu wa uiti na kusa we mwene ndeni nkunengie buso isio muno ya kufikia kwa kumya woni wako nondo vaande no Mutuwa TV woni wa kila mwenende netofikiana kunenga ndaya na tubike ya cheni niwe saithia maundu de mavikiana kwa ila ni wako na simu ya kutosa na ende SMS tuivikiana kusoma na wisongiwa ni mheshimiwa vaye kulio oteo usongia makuli ondeno kusongia kowe ndwende no tuma SMS kwisela ilita tukenda imwitano wa Mutuwa TV ni Facebook @Mutuwa TV ke @Erastus Kithoku esune Twitter na inde wa YouTube ni Mutuwa TV official na namba ya simu save ukione ndatika mbuthu siogite tu that yosa simu sienyu wesaithia ni mwetha mwe akoni ke lungude na ine ndatu kwa nyengeo vanini tulike maondo ne makiu na one ni oyu mwenye ni naivo na unae live ndeni wa kisese cha Mutuwa TV tunekete imwe kwa imwe kuma county assembly na veki newe na kwa nota kinambe daisi ndovoi mana thanda tune 17 ndeni wa county ya Masaku keu ndia keigwa bangi ikule yakwa yogete ba ndovoi ino mana thanda tune 17 to be specific ile naweta wa kana ila gavana naise ni mwenzite ndovisi wandani thoko maamwe nende nonduke kani thoko ethani thoko maamwe nende ni kwati vai mwenende wa Masaku esa kwasia ena mo wakivuka na ena thina wakivu erasa zangu tabie imbabe county imwe isanity enende uni county ya Masaku county governor Mutuwa sakwa
niyo account ya MBEE atho ye drilling machines cia kwenza kigu cia kwenza bohos cia account mwene na ndogo ici na wetu ni ciaguo ti cinema sibo esa ndo angi basi ya masaku cinema o risi twanangwa wena metho na ni wene kindu na wona ng'ombe wenda umite ng'oi nekwitho unoenda uthuja account ya masaku tanye na asia ona mbwe ndo bata na kwata musumu wa Kaloki ekani thukumia mwene ndilo kwenda thukumwa yudi ndo kutabia boho sibo na cieneke na functional okay ukiona case mwaka ile William Bowen maybe in a break it down ni kwenda kuripewa which is normal machine hiyo umetoka ni break it down na and for your records you can yuko kwa you ward kwakwa zibalanye egusha Kaloki ni MCA ni nandoboi ni ndoboi ngaitala wa thikadana location with the ndogo ita wa Isiandi SA primary school omobu okay ando wakwa kathoko pando esu yebola kini ti functional ni nathukie woka kwa ndeto bendo boy ina tumathino tunini woka mukunike pendo boy woka kwa ndeto pendo boy isi zabikisana sabika itano na ndo voice on this ni sio savu mwenende ni savu ya mwenende anakwa ndo boy simba no mechanical problems ya ndea tamavinda maingile kiucha thea ni visa machines na ikaripewa kwimwe takwa kwa pimwe itathukuma lakini no tabila sibo ina visa vya mwenende woka abandu beta waka wethei soko pendo boy woka abandu beta wa kithini pendo boy woka abandu beta wa byathani nenzembo ndo boy yengi ikakweyo ni secondary school pena ndo boy ekutwa kego woka mbusiande kwa wala nimete pena ndo boy isu ni akenda woka bandu beta waka kutha inenzi ndo boy isu ni 10 wathi bandu beta wa kithama ndo boy 11 na cheva loki ndo boy 10 ile in my ward alone ward ya kwayo ndo boy pena 12 balls peimwe itathukuma juju na beimwe sio thukuma na niyo kaikaripewa sisi kwa wametoka deseka lao ithuka ingi kabio pump maybe like ucha water level at the sia kusandaka ibya I'm not an engineer to explain muno yes. Lakini na kutalila ndovo ila si kwakwa yo kaendaka kweyo ni soko with their elevated water tanks sina matangi lima 10,000 liters so kwezo yusie kiwu andazima natwe mawa kiwu wathe yaka kutha with their kibucha free kibucha mana free paende bi kibucha county government maza kutitesa kenanga na free na kitapo wa throughout the solar powered woka kwa kombusiani bala numete with their water points kila kona woka bana beto wake thini wakipita pande beto kwa madhali pena water points be wadhanda tu one ni mina kuikia water point ingia bana beto wa kwanzwi isu yoka kwa location woka kawaida isoko isu nina thokia lakini anytime soon niko ripewa woka kitongi ene mama na vandalize bana ibo functional kuna otabia kwa kube embo kwa ngelekanyo ward ya kwa yoka nda bo o 12 na okula kongiselembo siyanata you can take an average of bo o 10 per ward is yo kugambo multiply times 40 wards wakata bo siana okoza average ya bo o 10 per ward multiply by 40 wards wakata bo manana sawa yeah na wongelanga kula kwena ingi definitely ilobika maana thandaro okay ambao kwati umeshimiwa vanini nondo enende ba mokete vyo na menda kusungwa makulio maingi mutongo TV ngulile MCA Titus Kaloki kibucha kwa kithama beta kwa kithama na atuye ni tonywa cha ndieva isine kuliambe edukisi akeli ndovo yache Kaloki watuye ne kwenzwa engi
isuni kuli akeli silanga ya kwa cheti watwiye kwita ba cheti kwa cheti watwiye nunenga nembesa ivukuwe tutavye umevangie ata ni Joseph muli kuma chevaluki kamoyoni. Thank you very much. Asuma kuli maseo ila nasa kuwa nethi endovo ya kwa kithama yenziwe na kiukita kitanchwani mwene nthi na neka efforts ya mwene taire matangi tweki ababe twaka kungu na namnya mbeze cia kwa twenza metau kuma usini twaete mbaka paka kungu pe tangi na ene nthi mambe unywa kewu na twende ibo yemba na the normal mechanical problems ya balls pump ya pia in the no pipeline ya ku replace so anytime it will be anakuya balls kubia machine kubia pump ni kawaida sibwa wametoka nimba na mechanical problems ngo iteke ya long hata kupata nondo mwene ndio ndo manyakio is on the online in chief officer the other day did into a lot of details but in see very soon probably after the June budget because let's talk about this so okay bo ya cheva look then you'd be ngimono kiukinge monopsho then bana the now ane ya umasi yake uchemba hata china nganga so let one in chief officer the other day anaisia ni ku flash wa na hiki wa machine nge okay zambi utomeka silanga kwa cheti ndia zengo nenga na pesa nondi nenga na pesa wosu kuna wane county government nimo na mainanga na pesa matoma contractor kana ndo makwika kwa silanga kila ngweka tuneki the other day tuneki silanga inge within my ward yuko detoma engineer na ni waendia access wetu sub county water officer at Omaka no waendia access and I think he must have done a report twendo the report isu tumandekana total maybe 5 mwezi wa 8 kwa nyanga na giucha olekanga tutume itinga lito excavator ende kapukue hivyo kwa silanga na tuimande elolio kwa modanga okay tuna zisilanga ngeri the other day na ingi tunataka obukwa lakini wesa ile anondo sina ina mutondo ine bukwekanesa ku endo mwikilija mwene ndosu wa chevalu kana mondo asu ni maadhani silanga ni kuvukua kwa vikena kwa kwanya mwezi wa 8 tuitongela silanga ya kwa njimi ya mukunike ile na buku ndusu na ndo mutondo ina ema udela be silanga kwa kompusiani na buku ndusu na ndo mutondo pia ndi adela okay ndiwe mbana challenge kubukwa silanga ina mutondo at the same time uza idea hiyo na kigukila ene ndimo utumia kuwa ngemaza yu ile kanome bukwa while on drain kiukiu na mwene ndendo kwa sai ndo kamba tu drain ya kiukiu baitela naende mheshimiwa kwati yavune ndatu ambaosa simu yu ni saa ya bikangu ye simu senyu netokosa na mheshimiwa nienda wethukise makole ma mwene ndende ko kuna simu na ambaye uko na vaukione na wako na simu tafadhali ambao bosi TV kana unyivya wasia anoka mute nikaenda usele netwewa na wenda bye sieto ya ku na umeteva ko director tunenga simu sia NND. Hello Mutongo TV. Hello tabigelogu. Ni wo yo watindata. Abinga nesa nendo mwadinga ata u. Twatinda nesa. Ngende simu nene wa mata ku monopio. Mheshimiwa no akede. Ina kedeka asante. Aya weta wata na we kuna simu kuma bana wena kolyo iva kana wena woni wiva. Ye. Ndio nene angala ba mata ku mono. Ngone de simu ne bandu beta wa wikili de kitui. Kila ni na para na tei ngienda utwete mutongo yitu po ondo weta wa Machakos atu mukoje mokoje nyengana ba matako nono ndimese ndiye koje mokoje na ndo weta ngabana jino uni ndo mukoje mokoje kana munini wake ni muvyamu none to mwete na ndonge mutongo TV no ndo akutumulekela mende yola mabibiwe ala makimewe ndine moto mutongo je ne moto tunge mutongo TV muvyamu no ni muvyamu no aya ina muvya twase onge hello Mutongo TV hello Mutongo TV wadi madinda ina mheshimiwa hello madinda twatinda nesa to iwe wita wata nita wa Charles Mbaku madimani hata ni kule mheshimiwa nikila
ila moka public participation utaenda ward ile ya kumuko da tuma mundu ungi ukethia ni tuenda kwa avoid mapole mandu makisio ma ward yaku ila kingi ni mudwano tukomete muno katika kaunti ya Masako lakini na tinye muno na di kitali ya matina ine ya kudena nglo watu kana no assessment ya kutoa milioni katika lam ujiwa nendo kawe nglo hiyo tunaela muno nglo hizi tawo banda to hospital la bebu na iwe si nglo ndio ndele kiti lo kwa ta mundu na moko mateu na tevindako ko kan hunno ne kate kation okay ado tuongea nglo titaita hiki na maondo lange mei kwa mateo no zongewa ikala metambone haya tose onge hello Mutongo TV hello yetwenena na ukumava Mwashi John Mondake Manzi kumanga nikojanga risa kandi karibu sana ongela wasia tafadhali tu kuiwenesa ni Garissa County akawe kwithu kisa TV ni tose onge director hello Mutongo TV hello Mutongo TV hello tose onge hello Mutongo TV nesa tu iwe nitu kuiwedea katose onge hello Mutongo TV hello yetwenena na ukumava winena na Martin Mutuko ye karibu sana Martin Mutuko umetapawe numete kuonga lekosia mavoloni yata hiki nene wa Mutongo i MUTUA wekito maunu maseo lakini ngaleko ingweta isi ayata matu kesiki kukwe na madena maingi mono tameva sibitali itumi aje matede tie mawea kuya ni mungu mako ndo kuwasa muno kuma kundu kutako yake wanzani kwa ndolo mundu ako wakasibitali kesiki avika kuya yoka ete kuindawa aidi matu wavika matu isi yoka ingi utoma masako mungu akatere ya masako pyo embea kweli ba uke umeonena sinda asio sindu sio kweli ngewe kesi hiki ngane apunga some aku lakini ando ala tuza kwa nondo umeonena mondo la mekire komo cha kele nitwethe rwa mathina maingi muno mamiunda machao mamiunda Masako ni asia pena corruption nene muno lebo katika wa lands katika lands kwena mathina maingi muno wailo di Masako bakume myaka 3 wika kwara kiloenda kondisi otongo indeke na moto ayo bandu azumi wakumbele lokwake notedia wozo ndo corruption yela zebuenda okeveyona imbezo to welelo ndo utumiwe ni muvya muno makulu asiwo ndemwe mheshimiwa no kusonge kala mitambo ndo kathi basa asante haya mlekele tose onge haya tose simu ya mwisho nikana tuendelea na kilungu hello ye Mutongo TV karibu sana weta wata hello kwithukisa TV ni mundu wangai akatose onge hello Mutongo TV Mutongo TV matindaka twatinda nesa twa iwe twinena na ukumava mwenena ambuni basi mwisho guma adresu iyo kule yako hiyo munana wa muoyu maza na lila tuna mutai ongela ngawasi tugwa nesa iyo pia munana wa kwa muoyu nae Masako aji langu ni simu niwe enda kana ndawa kila mulena ni maana ta lawa iloto ko kila ngukula siri kuto no tedeka obezi ndawa ndi kwa muno bitali
ndeka ndawa kathowe ndawa nza kana ndawa cia hospital thowe wanza ndawa kila mwena shilingi 500 ni kula hivi ndawa no ikwa si kwa muno haya no songewe kuli yako haya nende mheshimiwa niwafikiana kuwa mwenende na mwenende bado no twende na kilungu kenda wine kulyo ingi tasoma ko na simu na no kulyo kwa ndaiya we ko na simu nyibyo wase wa TV ni kana wese yani twegwa na ta veo seze ka utabama ko na simu twegwa no nesa nondo ni manyibiti wase wa TV ndi SMS ni ngwetha ndiso amona tikambuto siokete ndi mheshimiwa makulyo ni wewa wase wa mwenende ni onenga mwanya wa kusungia makulyo yaso asante I think rasta makulyo sini maseo na mwenende ena yake okulia makulyo na koloku watemu yani ata no songwa ekulyo ya mbene ya mundu wako na ndita kwa testo nesa kuma kedimane wazela kuna public participation tuyenda imwe ka watomana tutuma ndo nekana tu avoid makulyo nendo mwe personally naenda no akulyo na ward ni kwakwa ditoma na akwi ya wade suti yakwi izo nawe kedimane chikwakwa chikwakwa ni kwati yuelo usongwa ni MC wa kedimane ye kwakwa public participation sia kwa nyene twa saingi disiki ya wa maybe mtanda kwa labda kwa na kitu kingi ta for example la kwa budget public participation sia budget tani member wa budget committee ndo tu mo ward inge na kwa kuituma mondo nge kino kithiawa na mabinda maingi embane kino na ile kumbane baki kwakwa nyemwena ni twa kwakwa na ngasunga makulyo na ndikwato ikuso kwa mana na mwene nze na usunga na onena nyana yake ra kuma mathina mo ko ikeu labda ikeu no direct kulikwa kwa MC ya kwake mheshimiwa Kalumu okay kila kingi nisho no ya matu hospitali I think hospitali bati na nekwe more maingi of late this hospitali ya matu na kila ndo nakueta matu ne kwatanizia na mundu kutamati ni mutuko wa mavolone kesi ya geni similar na ino nge ya gloves isu ni kesi ngwenda kumi address na minister na wa health nondo nito na usongane baba nondo disisi wala mundu na ndia kosa gloves na ndia wake na anei wata ko kinto no songa lakini no ni consult with the relevant people rather department maka maneno me kwa address kiu na dire is concern also ta mheshimiwa wa oversight na member wa health committee pe mundu kuitwa pe mundu akulia wayangwa ya meunda asabe na corruption bingi muno then obviously lands this is a very good question I'll take it up na committee ya ile ndile ana sinusia sia meunda nikana nikana visit minister na chief officer kana mamwite kana ma visit lands registry da Masako county mama ne nosu ulawevo nondo na kutatua pe mundu kitwa Boniface kwaza kuna air the river ena mo wake kwa awaendawa ndawa kila tutoni ya jandawa nenda Boniface eva lawe aende Masako hospitali lakini mtu amba kwa appreciate bwana Erastus kana hospitali situ emana na hospitali situ sina the best doctors, the best experts lakini mtu alikuwa appreciate kana dineze yo mondo kwasia athi ndo na matakitali dineze yo mondo kwasia kana athi ethe ya matakitali mate competent kila kimana mbeni kwamba kwa service ya daktari issue sianda wemba sibo nenda juu Boniface aende one either kwa chief officer wa level 5 kana aende office wa minister ni mubingo we no kumufikia kana aende yeah of course kana aende kwa administrator wa hospitali aende asiye nyimo wa kweta wona atu na ward number sia nondo na ona akenda no ni munengo number sia kwa akangunia ni muya oune tokoma level 5 nungu mu assist ku access minister kana chief officer both there are two, there is Dr. Mova na be Move na ndi Dr. Ketuko the minister ningu muteleza na ando asu Masako county operate to open door policy wenda kuna minister no mona
wenda kuona mendisubu no muona wenda kuona chief officer no muona aris concern yake na ndo kutethewe ni kwate makole wasongea wonde ekatwende na kilungu kitu na ndio tungova yetina kwa maundu ma ke unondo to iminite twitwane ne maundu ma ndo boy na watu elesia ke na indi pe bandu ni okito buko ndo boy ve enende amwe mekwase kana ndo boy ithi 617 sio wetu aingine maiti sibo ange makwase sibo ange mayaze sibo kumana ni wapigia kweleza kiunesa indi ikulyo yiva ndovo imwe sielerobo sinekie kila tumeta renovation kibindi cha mheshimiwa siethito sumira siethito ni ndovo isia before devolution kana serikali ya county time itauka kaunti kaseo kila ndo mako ya bwana Erastus nikana for example ward ni kwa Kangundo West ward natala ndovo ila it's on the county government ya Masako. Na wengi about 3 or 4. In fact about 5. Danatala. Wadhika wedhei wendo voiba wetu wa Kitongi. That only when a former member of parliament wetu wa Moffat wala ya assembly. Izungida mitala. Kwa watala ila aya. Pendo voi. Sio wetu serikali ya county. De mukunike that only we de mheshimiwa Katadhani na mitala. Unaona? Pendo boisi tia valoki si atoni we NGOs ndina itala pemwe baku akakotha primary school ndina mitala peingi ile si kamwana ni na ndina itala nyina atala ile ya si atoni we county government ya Masako okay kwo bo twethie probably si atoni twe ibinda national government si rehabilitate we si asogwa inge lakini atala ile itoni we county government ya Masako na tunaekia machine yetu ya solar na waindobo ila twethie maybe inherited from the national government. They were very few and if you remember very well tene national government na tonanga mbo school kitu mbinge ona diasi ona okay kwa cases onini ila siethiwe either si atonetwe tengi si atona watene binda ya mheshimiwa Ngei na ita ikiwa machine ita mbasi powered na ita kiukita samba so kwa mwenende izuko imwe a few cases sio kieso ne county government si rehabilitate wa like ila na utabia na ndomba Kangundo West ward pakimba pebo o na weta that on the national government no matters issues now no mako nezimo kana mano SMS ila na weta ni less county government of Machakos na nye mwene imwene thie si atoneto in the previous assembly na ilengi ina equipiwa in my vindane yakwa ni assembly yes kuma 2017 lawani kile yes so alame as maybe inge being titisi yago no bongo and in fact I have a list niyo nasio ni prepare na siandika bano kwa no me ndao discredit we wa governor MUTUA but let me tell you for free every masago to machine zero drill boss embe do the train and boss functional isobe tu na sinu na ngando kego tajuka enda kwa Busiani with the kiuchumete Busiani primary school kalika Busiani soko kikambara kuye almost 2 kilometers kikathe yanga lugosi yake kondina another 2-3 kilometers honestly mundu wene kiuchini waze tikeu ukaenda kakuyo ne soko unatabia with the elevated tanks ma 10,000 eli na steel structure nzeo monopyo surely mundu wene ngiruza muthembozu as ya keti kigucha ngavana MUTUA kuyo kundu maybe isolated cases utona area maybe undu na tabia ali kana mbo ni break ya down like itike la bantu kicha kana mbo itisi yago bo o isu ni order live ona ninayo kikuno le senesa tuvuke vune ve kule yali kawao yi niende na kupata simo ndana wete sito yake twathi twa shower na kila nyumba kukitiwa na mavati project esu ya India na ku akule kulenge athuko mima CHVs maima kwa hivyo niki kiucha CHVs kiuno nene ye ndi babe kicha wakacha shower na kukitiwa na mavati that's lovely you wana rasta about it you kiucha yetu to your doorstep honestly you chaetwe we wawiki kwa kuno but you nenge
you don't expect governor mutoko kwikia shower kwikia plumbing works or kwikia shower on a problem nangina mrs shower what it means according to me kiuki cha to your doorstep kuzi olijana bakwako mutu asiaye in most functions na attend ya akazienda kwikia ndo kiwo wizethia mwaidu ni otia isilia yangi mabaya aikoloka akauma loka bunza akautakeu akasioka akongela ngimane yake na akaenda naikata na ukoloka kiuki kusia ulicha nomba kwa kuikia chao honestly sinimoti practical na governor mutua aendie kwa bathroom na probably ni bathroom ya nomba ambio biki pipe plumbing works and be plumber ambiki shower ambiki water system possible lakini wewe kiwa kiobunza na almost in every area pena kiu free kitaotewa tuyasia hii kuzia kiu moto na kuzia kala kange kicha mabacha cha mbasa mabati kiundi songea mono e program ina roll out na ando maandike list ya nomba ila sianeki yutakokoka kangundo westward hiyo na kwa in my say for example in my sub location alani mitatambusiani nyindi zizo nomba andiki ngo ikoza mundu na mabati ndikuenga mwete mabati yange atumiwa maete list ya ndo lamena mbasi ajao sianeki alama etie nitoni ando manengwa nyena ndie viole masi tuilonje program na ando manengwa mabati ya magua na kuma bubu dia izona mundu nge wete ukitaka kazi yai nyengo manu mbane andiki na emba mebo program isu ni kwa chande adela kwekwate yende athela zaile mbadiopo aya tu huko akibune tutaumete bunondo bena makulyo makibune ndatu ambomenya na makulyo makibu ithukise ki ndovo isu okotala mbinge siatonywe ni mulati wa plan Kenya usimwene ndi kwazio mundu sendo musongeane sana bala we tata withikise plan Kenya yase atonyeba nyemwene ukaingonda byo umeta ba auta byo umeta ba aya na nyemwene ta mweshimwa kuziwa kaloki tanamba ojoin county government ana bosakwa I was a consultant for plan Kenya na thukumie matu na thukuma matongolo na thukuma kondo kwinge na for example kwitoka kangundo ko plan Kenya and there na any project kangundo eba kwe a few isolated cases ya matongolo o boy mekano ile ono na elesia kwa kawe kakotha na cheva loki kwe bo karibu 3 satonyo ni NGOs lakini ila na atale 10 na ile this account government of Machakos haya ekatuthi kuongeba no yolo akewu nende noza kwa makulu ala makewu no ba makulu ni maingi no yolo amalelo no tukite kwa malelo weseidi anamo ando ba malelo no mathini kiwa uno ite mweshimiwa kiwo cha kakutha petwa akakutha kana kakutha okusete ukatwa kakoyoni na ukatia kakutha matena kimwe kauti kawo na siluisi process dia kusia kila tuyekie twatona kiucha kakutha twatonie boys iserve and baga koyo ni soko number 2 kakoyo ni soko nibo patolu kuutwambatia kakoyo ni soko na chazi okachathe yainge na lelo twatia twanengano maka koyo ni soko ndikana lakini mungu nando makwatira maelewe kiucha Nairobi county and wailu banza gukuma kuma dakaini morangatu tuyasia ona this is what we are advocating as a serikali wa Masako ndobo ya tona padwoto na ndobo mbinge sikwe mebele kisa kondo kwinge is possible kunenda ukabaka kwa tweke ya soko akoyone kiuja sio kienge na lelo utheete pe mundu ito wanguta pe standpipe utheete na ziesio on the standpipe ika kutha spa Catholic church pata chatoniwe ando ni mautaki wobo walikayu embane wese kakoyone nesa aende yibanu beta wakwanzwi wathanda tu tuneki no Friday tuneki pipes baka wanu beta wakwambaluto na o ni Monday ndibe kwa standpipe na mambe onyekewo kuni kwanzu yoto ine okay as and when we get more pipes
itu regulate twende na kusambaza kiwu kinyo kondo kwingi okay. Kwa kwa zake kakuyone ndiko kengana kakuyone kenwa soko yake ulwaki unene ataje mheshimiwa ni muvya nondo wa kiwu cha kakuyone na uyumya au makanzwi okay kakuyone osu ni Elizabeth nduko monyaka tigiwa nene awe minukelele toma kwanzwi nina nene yimathikone na klana na jonika na me mobilize community toto neke kwanzwi na ni operate au tuinza metawo tuike mebele kitwagi wana da kwa mauye isu ni my next stop kumabu ne yeke ya motoyo motoyo otoine baka ba ya kanisane kila kingi neke akalama na disyo kanithe ingine ki area no ya 03 okay nenda tukwanengea banini nondo masami tunaona na mama sembete tukile ba kwa malelo na nona ine ndingi mena makulu ba malelo bana ngwethanti kwa kwenyu lwa makulu wituma kwisela ili tukenda imwe 5 na ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV ke @Rastas Kithuku na ndeni wa YouTube ni Mutongwe TV official website itu ni www.mutongwetv.co.ke tukile ba kwa malelo otuonde ni woneni wa governor nondo isiniyo topic ya mbrenya wa umonde una nene yulwa malelo asia anenganenga lekanya kumela walikile kivilane 2013 ondo malelo mailie na kufikio yundo malelo mailie na ikulia kwa yuketa na nenda twambosi wa bamu no bakwa malelo kwa kuma county ni Matemere. Thank you very much. No nikutabiki dena wia na saingi twananga tute honest otu yane yawa nyenoza kibila kwa konethiye kundu kwingi kubwa masoko ndambe na utuimweta wa mukunike ne thienzi cia mukunike itesilika at all na temalelo kuma kalusi niketa kwa masave no kongogela mukunike soko na twekea calverts na twekea mara toko lika usito wa kwa mwele na nethi yake ochecha abuthukie thima na repair kimba possible na isebaka kadhana no sapandu pata ilelo uta exist at all peta wakuma lamine wa siandhi kuzila soko ito wakasarani kwa iya the mpaka mukunike wabika bandu ba mutumia mweto wa maasa lelo wathelelebu ndo bituka okaya mwingo wa kasiandhi kanoka yena na mukunike na temalelo wito wa highway in fact natemie lelo on a member parliament utatamani any member parliament wa 7.5 kilometers no than wa mita kenda munene pio na pungwania kuma umbe kuma siandhi kasarani mpaka mukunike wa cost almost 16.7 million usina pungwania woka just the other day demi lelo kuma kwa masave mukunike soko the mpaka chando mpaka osini wakadhana na udhanda sepyo yu ukaenda kwa as we speak pele tuita kuma kwa lisa kuka kawedhe soko na kuma buku dhibanu wetu wa mudhwani mpaka nthi osini na hiyo tunatemie nesa standard leather ile lelo wa wa community woka kuma panweta kwa mutanga kuthe odhere na kitumbusiane withi alelo mutemene sano watemwe na wake kwa mara about 2 years ago all the way mpaka Mbusiane. Okay. Ka section kala katile kwa you can adana wandu weta wa itondo imwenda ku Mbusene. Waenda ka kwa hiyo of course ka the main road is a tarmac. I would say nyinde mama lelo. Wewe mwene kana serikali. Dema hata serikali account ya Masako. To program do meta award grading program. Isi tutumia matingala account. Na tunenga wa matinga on rotational basis nekala netinga atamama lelo for a certain period tumba tunengete kedimo cha mauta ya mina mauta kwa idhi kwa neighboring ward dhiite maingi isungu kaingizo sio kaingi kwa tumalelo ama program into KRB Kenya Roads Board now almost every financial year kila ward nimba na lelo mwe so nye kwa no nase kwa na kila molote mbe apito kangundo westward mundu wasebelelo wakwa kumuthuku labda olelo umite jumbusiani ukaiba ndu wetu watu nduimone na wona thukie vindambua wana ngwane malole malelo laki makwe masema wanene yakwako
lakini be mutongo yuvaya kusisi wa kazi ya mutongo yinu wa masaku na nitwa mwewe ndini wa kananyu kwa na chama cha serikali na no abike na kunena onaitha ti wakisio chakwa no abike na kunena na mutongo yula waile ku uloko konwa yulu wakyo wakoseo bya lelosu na lelosu okafikia nya koseo kwa wateja mwenende wese malelo kaunti ya masaku no tembete gavana mutwano nethi wabikia na kwitha aitabia mbunge kana malelo ni makite malelo imasabita no maende na otema otonyo nene hata yulwa malelo kana state of frauds rest club ndo watandikana county ya Masako no ni mwe katika county ila nini si matinga mayo na nengulikana tu ila unjile lo akitwi ando makitwi maizani wa ono tu matinga maingi wete kila ngwenda senekana ota count ko challenge simba ya there tamatinga la madhoka utametoka ile itu no idhoka malelo mama Masako ni possible ni maseo maybe okondo konini kulala blanda tuna watandeko na meo yitu na ndio nendake kwa serikali lazima to grading program na kila MCA ni entitled to a certain amount ya mauta ma itinga itinga itaithoku kila mono bike itinga kwake tawiyo kwa no mita north kangundo west kangundo north ward mabube nda yayo central yayo east nino nao matingo na kondo konge na matu kila bantu ba postitwe uno matemeta machao malelo yakaila matema thuku state ya malelo maitu ni mazeo kila ndo na wasenekana tonda kwa appeal kwa heshima wenzangu tumbe tumo aggressive embani ni mwana ngwe tinga yitume undu batoneka kwa ndo ukwate tinga akathiota mu kwake musi na asia galuko na ya ward ya kwandia kono akura nyende ma kila bando unakula na kwatie kula nini takule 10 kula 20 ni mateme ya lero na my people can madozi ya maundu ma siasa inende kwa heshima ibinda ne kilio dhala tutialije mwaka omwe to exit noka kule we kiata na chama gavana mutu otya na ndio mukathia no lazima tumbe to a little bit selfish nyendite mayando lelo ndite maanze ichi anwazu ndemaona kwa mwene ni seiti ngacha lelo zunga kara kawaisila nene ndauti your legacy you to besiaza kando patile mwako mwe tuthukome mwenende. Okay, nende mwendo museisha neona masami tumende no semba but twendene na kundi ni wa kilungu cha Ikumbi Ya Siasa twende na kusisi ya UNEENI wa gavana MUTUA yulo wa mbunge kana yulo wa state of the county mondo alama maende ni wa county unethi wa bikiana kumya UNEENI wake bungeni ya county ya Masako na avikiana kunene ya maundu kauta wala twethiwe twambia na maundu ma kiwu na twavikia onge twetha twanene ya maundu ma malelo twanene ya maundu ma uiti na no twende na kilungu na yu twenene ya na maundu ma malelo tunamheshimiwa bana ko makole ma kumende na kuka na simu emuye mukune na mwako na simu nengi mundu vikiana kukunyivya wase wa TV yaku na wenda byesitwa yaku na pala gumite na we kule ku direct mheshimiwa no kwethwa ayiko songia ku director simu nino kite kwa kutoza simu ile itatu twende na kwena kelungu twende na utuma mautuma menyu ngwetha ndi masoma Facebook Mutongwe TV Twitter ati Mutongwe TV ke ini ngwetha ndi sisia o twende na kuminukile ndisi wako ku mheshimiwa tuoba maondoni ma akana UNEENI ni wa governor olona ndi anene ndini wa bunge twi wa keli peki kine cha Cabro Making Factory na kiuni kindu kisio muno but anything mekulia factory no agosovya Cabro yetete mwene ndiata ne thukuma ni operational kana ninde kwambia nondo kiugavana nwese anekyo kuweta kibo na thanda isya mwene ndi akaweta kini kithukumito nende ana mathukumito yes Cabro Making Factory dine na muno on the status ya Cabro Making Factory maybe the Minister for Public Works and Roads na asonge kila ndo na wale kanisi nitwa allocate embassy ya kuproject machines ya Cabro Making. Number 2 the mbaya to save besa bingi monota county government why said you most of our market centers zizi kute wazita weona kunwene World Bank program na kosi wika ngundo nona ni kwigio Cabro kote wanzia
na soko ya nakaba waditala nakaba ama chako stone soko ya nakaba na nne asekana twina a local factory so ya kabro one need to cut cost to materials smiti na maybe sinengise ile kutumika tuzo ya kabros na to save cost ya kudhoa na tuna malelo maingi especially ku market centers madhuku menda mekwenda kwa kabro menda kusolve especially the food parts si solve na wendi wa mutwane county to baiba na ke county zeo masoko yetu mema theu na matono na kuthambika nesa yuenda kangundo ina town ina ata neglected na tolile lakini latweki kabro kila bandu kuonde kangundo na twa solve drainage works oize soko ni become very attractive to the investors wana ndo basi angalwazi ambeye kwa ana ndo ambeo dhamia kangundo tala itwikie city yugeria mpaka ona kwena Somali kwena ona inoni mu Nigeria ukiega business start kwena a lot of activities siende nondo isoko ni ndeu na clean na zina cabros zina drainage system zeo. Haya mheshimiwa mboko ati yabu nenda usoma mawoni ma enende bya mama kwa sivandi soma motumani menyu motumani maingi lakini uno wambikia ukulete nigenda soma motumani wako naende mundu Joseph okay akulete hii ngulile mheshimiwa ondo wa Masi Health Center Masi ward ni yako ni Masi ward. Okay haya ekane soma motumani ungi wano ni maingi kuma wa monyo tena thina wa masako tena thina wa masuku matena au maskulu matena alimu okay andika kikamba kithaita madhali ma ECD kiuna chonata mheshimiwa nenda unotima kulyo alama enende mo kule nikenda usungie monde at once kana savali yemwe oswa kulenge wasia ECD ECDE aya Boniface kuma kamuthanga kule mutongo ikade cia NHF ma yaisa kuivia amwetu kuma manenga vikade cia NHF kiuno songia mheshimiwa projects isu cionthe uwetete yani project ila wonie yekava kwa andu ma cheva loki division no cho cha kanzu tena ki next to kingi kitavika a halfway full Chao likia kule cho as a project ila wonie ya bata ni cho tu kwa mwenende ngale kuisita cia cheva loki ni kwate no kwitha we mosongia kiu not down etawa ndana wete sitwa akuituma message mutongo TV nikiko kuma matu ni kule mheshimiwa niki matenda kuseuvya feeder roads onetho ni maramin cia Masaku na wathi Kiambu County mekite mbakalami isininga wasi alelo no songe kwa jaba Kiambu anenga nongelekanyo tu ya Kiambu mheshimiwa niki health administrative officer ulauna atuye matu hospital na UMwala hospital niwe udisaidia no kasho ula ukuthi nake vala ukuthi transfer au mise kasho weta wa okay kuma cafeteria kio na gwena leo okay kundi soma lelo wa kuma kawethei mpaka muthwani alama na seobasia ni maendie ona vaikendo maika ya keli itinga yeva na ni yanangikie ye mei etatema lelo ye vau skulu kawethei ye yanangiku sine gole lelo kuma kawethei mpaka muthwani kuma kawethei mpaka muthwani mana seobasia na maendie ona vai mundu maika azebe mundu maika anetinga ni yanangikie yes ni kwa tena wambo songi asu. Thank you very much. Yes. Nenda kuambia na ECD teachers this sure of ECD schools later na alimu most ECD sito sina alimu at least wa umwe pakemba kwa imuita na alimu nko consult na chief officer wa education cards NHIF count day ya kila to yekietwa nengiando cards ya UHC ilan say link to NHIF okay UHC kwa ndo mata na sio lakini as long as ena kibande isitwake ya biande no system cheva loki mundu cha kulia kolio ni kulia seo lakini ndo monta byo gendo kimwe very simple ailemba alegwa mozo makwatie titonda gwetela cho cha uso watu kenza kenge ailemba iwe moyo mena sio ziana yo mena sio ile kwa ndo mata na kimwe tia dhadia no masianze manambira sio cho
kila tunekie na tiasia ape unongo waselwa cho cho cha chevaluki tunokie twambe ya program kwa kasio na ila tunokie twathi chevaluki mamba la tunenda kwa kama mana seto so turanyu twete ba kubena ba kekenge na nasia moyo wako andika nani makwati cho cha kele na ando asime unene ulwasio nononi yangi unene ulwacho ando angi mekulia tumye cho sia kanzoba na mangi uwe mundu asiai wakicho katikati ya soko wakikenge kire juso ando asio amwe ne asiatilele pe mundu utinda soko pe mundu ka soko utenduka na uteba ndo dicho maike ano stu makesio unless mundu atena mutu museo maike atu makesio uzithi ona bwana mundu andoka ukabu soko ne mundu banda utazambuka nevinda ya covid bai mundu konenga mugo sia cho chake kicha dala ndo bankie kinge ko ni banki renovate na chake to ni the previous regime ya ya makanzala lakini nasema ile wa moyo munopyo mena sio ziana mena sio ile within one market number 2 peke ndiko kwa zana no ni project la nenga chevaloki necho mundu uzu ndizane kala chevaloki ailo manakana chevaloki na polytechnic na ambisi nyamwenda ito akamwanya ni vocational training center ito unena dina mwalimu wa serikali ni umwe katika aishima mautala alama mana ambisi polytechnic ile operational in one word nina kamwanya ni vocational training center it's operational ningwa kamenda kiwanza kare nimeoperate ya ofisini bandu bangi as we speak bandu beto achando ba ayo sene chando there na oseni wa wake contractor ena balo ngusuni wakwa kwa ECD pando onabate primary school pata exist any institution nanye mwene nina organize arambi na ene ndi makis yokiu na twasanga mbesa ni mwenye yandaya to wakitheka kila kia kwa ECD na anytime soon ni kwambiwa na contractor ena balo ngusuni kuni na ECD ya Chavaloki na kamana ni vocational training center na mwalimu wetu wa mwalimu wa serikali wetu wa Kitili nene kiye kwa kidhama nene kiye kiuo na Chavaloki oisu na ECD leo na operation no ECD nina akienye mwene wetu wa Kilindeloni. So I'm constructing the second ECD class then wa Chavaloki. I have a vocational training center wetu wa kamana ni polytechnic then mwalimu wetu wa Kitili ku Chavaloki nimekita maondo mengi monopyo nina mateme yenzia kuma Chavaloki lamine kamwana ni mpaka kio mpaka osini wadho wake kuni mathukumite muno kana bokuminia Chavaloki soko ndiza kwa ta MCA bae mulika mwizi Chavaloki soko ina mulika mwizi ile the neighboring town yeto wa Kiomo ina mulika mwizi kamwana ni kio ina mulika mwizi 03 Chavaloki ina mulika mwizi ko msongeta kana Chavaloki ni mathukumite pyo aya particularly tumine ya modia kana ni ya modia maybe ya the administrative office ndi songea kanayo kawethei muthwane mundu su anena lelusu matinga mundu akitha ukengana lelusu utemetwe undu utatemwa na miaka kumane miaka miongo yana ndo atemwa utemetwe kuma yu kawethei soko pai kanisa ne bobe na okendo kanika na aminwa lakini kumba umbaka usine wa gadhana ba hospital wa mutanda unatemwa ndo utatemwa na wathanda weneza pyu na waiko wa culverts na waiko ile sita maita drains au drain kewu so na kumabu umasoko ukamba twenge mpaka pa yelo ni beto kwa lisa kumundu zizie nene achao etinga yunje kawethei etinga yunje kikondene na no a small mechanical problem na hiyo ripewa which is normal kwati ya buto sesimu haya director nenge simu ile tuminukiliti nono na masame itumase mba mono wa hello Mutongo TV hello Mutongo TV hello wetawata kuma ba hello Mutongo TV hello wetawata kuma ba wetawata mbuga kuma Kilimani karibu sana nikulia mheshimiwa na jamii kwa Kilimani yada nikulia mheshimiwa no membo ana extosta ila ngali ya okunda chio okay nundu wetu itoko yucho kila cha Kilimani cha kaunti
Nini kwa kula jaji di mani ta account. Okay, no go songia, no go songia. Ni chuso huyu. Na kila tengi. Katika uidie. Kile yale madudu bidale. Ya dokie odwen kuma 2019, 2020. Edo ayo ndo kuna ina ya madu o mayo akano to. Na ina ya x-ray jo na ndia to. Ndio na mo na wa ni ya tumia da to. Okay. Ni movia muno. Aya tuanze simu ya mwisho yu. Hello Mutongo TV. Okay. Hello Mutongo TV. Hello. Tuinena na uguma va? Hello Mutongo TV. Karibu sana. No sio ni kuja neto anja gilipi. Mitambo. Yule kuja kwa mheshimiwa wote ndio mwezi na ndo tukomete ndio tukakanete ba yo kuweka kadani. Na mheshimiwa ongeweta wa mbuga motoka. Ulama kwa dani kuma pa ya kadano tini. Kwa kumela la milongo umetekeno kutoka ngundo. Yu ambazo uzini matukomete. Na ndobo ila alame ubua mutua no tukomete no twenzete kiyo na ngilanga liko ya vito ya metabone. Kila nguosia mheshimiwa wito utuwete ula wetu ambuga motoka. MCA wa metabone ward. Nikienda na keto mukoja makoja na ulogolea nibwira Mutongo TV metumeleke bahasana katonye cheni. Nikienda izio ko yandwani. Kilomwe wewe ni wewe wanoto kubiwake. Ni mubya munondo wa mheshimiwa wosuwetete bau. Na ajubi ajimiwa lange mamutokome matukomena. Otondo kukwewe atukomete wodi yake. Mubya. Ne muvya muno naindi no wewe mwene ndozu naindi yashimiwa amwe kwana nane ndia mume azeni makia kokundo takuno ndo amakulyo ko ambia ne mande mweshimiwa wo ngo mukoni azimo oke mukole makulyo songe ane onenga ndateka emo mweshimiwa tafadhali osonge kulyo asi wakulyo okwametoki ni kwa nne makulyo maingi ikule bana kimondo wa Kilimani okwasi yakana tu bana exhauster okay no kubusongea kwa kesi yake ngo rifa kwa minister wa trade chief officer wake useze ne mama na obo wachoke umaweta okay keu ne twamina yu ni onenga mwanya ni simbondo mengi tu ina bikena kunene ya pe na mondo maingi muno yu ne nenga mwanya wa muthia unenekelo ku tawati ali na wene na section with that yes asante bwana Erastus kila mwenda weta kwa mwene ndini kana ndo masho kana ngavana MUTUA ndo rukomete na county government ya Masako ithita ishimwa alama za kuiye twitayari kumathukuma kwa ngoo imwe wala imba na issue na mheshimiwa wake kana issue na county government but report kwa the relevant ministers and chief officers naito mathukuma asante yes timu vya muno nondo akuka asante na ne kwatia ilenge na kweta kokoka hino ukikala ikala ndio kivelani tu nandi mwendo museisia bone watu afika muthia wa kilungu cha umonde cha Ikumbi ya Siasa watu edwa na ke mheshimiwa Ikusia Kaloki na ulani MCA wa ward ya Kangundo West va county ya Masako twanene ya Mondwala gavana wanedi anene ndeni wa mbunge ya county ya Masako yulo wa Mondwala serikali yende na kweka na kuni movia nondo wako na simu nondo watuma SMS na thandi na soma novike na kundekea nondo SMS simbingi anondo Mutongo TV no yongo atanyo ya mukamba na itambite kila bandu ikayakisha kana mukamba wonde ne wethiwa mukwate kilumyo nyini ta Erastus Kethuku wa Nzomo dikwendea kiwiyo cha kwa ila tiwa nesa naende kilungu keno kikethwa kiuka kwa kumuthanyani wa oni ndini wa kisese chaku cha Mutongo TV mwendoni wa saa 3 na ndi kingi mwendo museise ni kana nenda kutuma ngeri cia ukiagisio kwa musi na anyanya make motutia Kalembe wa Ndile na wala wethi atwende thayo muthanyani wa umunthe kuma kilunguni kicha Ikumbi ya Siasa tuyasia kana ne pole muno kwa musi wa motutia mheshimiwa Kalembe wa Ndile uloti wende thayo muthanyani wa umunthe ewi mwi akiagisie muno na ndi kwa oyu tiwanesa tukethiana muthanyani wa one ngaya twikia yi